Pod sloganom "Ulepšajte dan sebi i drugima, dajte krv", danas je u zgradi gradske uprave sprovedena akcija dobrovoljnog davalaštva krvi u organizaciji Valjevskog Crvenog krsta i Instituta za transfuziju krvi Srbije. Inače, ova letnja kampanja promocije dobrovoljnog davalaštva krvi organizovana je u gradovima i opštinama na teritoriji cele Republike Srbije. U letnjim mesecima obično imamo nedovoljne ili nedostatke krvi, nedovoljne količine krvi, tako da na neki način pada davalaštvo u letnjim i zimskim mesecima. Ovoga puta smo pokušali da damo neki svoj doprinos kroz realizaciju i pomoć u realizaciji ove akcije. Obzirom da je akcija počela u 10 časova i traje do 15, mi očekujemo da bude između 30 i 40 jedinica krvi, što je otprilike neki plan za ovu vrstu akcija, a što se trenutnog stanja tiče, obzirom da je sad negde prošlo 12 sati, jer tako čini mi se da je negde 17 ili 18 njih dalo krvi. I ono što je jako zanimljivo da imamo i ljudi koji su došli prvi put da daju krv, znači mladih dečaka. Zovem se Vida Jotanović. 8. put i kad god sam u prilici, kad god vidim da je akcija, rado se odazovem. Od onih sam koja nisam, zato da se priča o humanosti, nego da se pokažemo na delu. Nikad se ne zna kad će nama zatrebati krv ili našim najbližim, tako da se uvek rado odazivam. Normalno, sasvim normalno. Vladimir Đivanović. I koji put davaš krv danas? Prvi put. Zašto se odlučio danas davaš krv? Pa, pomoć drugima. Jednostavno to. Kako si ti osjećaš? To normalno. I kako si vi zovete i koji put dajete krv danas? Janković Miloš, 61. I što ste se danas odlučili da date krv? Pa iz humanitarnog razloga. Ima kome treba, ja mogu da dam. Davati dok može. Pretpostavljam se osjećate dobro, obzirom da... Hvala Bogu, kao mladić od 30, imam 48. Crveni krst Valjevo će zajedno sa Institutom za transfuziju krvi Srbije i Službom za transfuziju krvi Zdravstvenog centra Valjevo i ove godine organizovati tradicionalnu akciju dobrovoljnog davalaštva krvi Desanki u čast u Brankovini u prvoj polovini septembra, rekao je Miroslav Đukić.